Tubaha ikaze twakunze Mars TV News. Nizere ko mumeze neza cyane mwese. Tubaha ikaze mu makuru yacu no munsi ku itariki 23 ukwezi ko n'ukwa 10. Werereye hehe aho uri umeze ute? Twandikiye muri komatari tubwire ngo mereye hangaha makuru hari naya ubundi tubashe gusangira ijambo tumenye aho wereye uko bimeze. Aho turi twebwe akazuba uyu munsi kavuye nyuma yuko ku munsi w'ejo imvura yirije umunsi wose. Dasasaba n'abatindiye mureke tujye muri update z'uno munsi. Ibitero bya Sukhoi na drone byongeye ukaza umurego mu bice bigiye bitandukanye. Waruzi ko mu bice byo muri warikare coalition yongeye kugaba igitero gikomeye cyane kuri M23 mu genocide kivu bita muri Mwenga muri irwa rugana rwitwa Twangiza mining rw'abanyakanada. Drone yari maze kuharasa nanone bombe zigeze muri 3. Dore rero abakozi makuru bavuze yuko ngo bagerageje kuza kizimyamoto bikanga binapitisha mpaka vitu ni hatari sana. Maraba izini bikaba na nguvu maraba bache kitu. Hapana saa hii ya ineredisi. Ndio vinaanza. Abakozi bagerageje kuzimya biranga. Ndio vinaanza kabisa. Amepiga bitano hivi. Maraba izini hatuweka watu watatoka. Drone inapiga mabombe za mingi sana. Moto ile maraba mwezine moto mnawaka. Tuye vitu bitakuwa asubuhi. Na warikare rero nuko bimeze. Leta yasizoye n'ibitero by'indege rero ngo ni mwijoro rya 22 nibwo coalition ya FARDC yagabye igitero cya drone kuri pozo za M23 mu karere ka Busika ndetse na Bulewa. Rero ni muri Agisi ya Gashebele werekeza Kibati muri groupement ya Rubereki muri territoire ya Warikare. Drone zarezi harashe amabombe 5 ahangaha muri ibice maze kubabwira haruguru. Ariko izi drone n'uburyo zirasamo ndashaka kuzababwira kandi nkababwira mu buryo mfitemo amakuru mu buryo bw'ibimenyetso reka mbyite gutyo kubera ko unaje kumenya ko ngo burya rwose zizazikarasa ariko zikarasa aho zitazateguye kurasa. Ibi ngibi uza gukenera ibimenyetso nyandikire inbox bimuhe bitewe n'ubuhamya twumvishe bwavuye ku bantu bakomeye cyane, ku bantu babizi kandi babikoramo bariyo hariya nyine ndetse banaturutse muri FARDC barabizi neza cyane. Rero ngo burya drone ijya guhaguruka bayibonye ikajya kurasa bakayobya igipimo cyayo. Sometimes na mpamvu mwajyaga mumva nayo mpamvu mwajyaga mumva ngo yirashe ikoze mu nda yarashabaza rendo cyangwa se yarashe muri force y'abarundi. Ibyo byose rero hari impamvu yabyo yabiteraga nyine ukajya kuvukumva ngo drone ngirashe mu barundi. Byose hari impamvu kandi nawe nize kutari umwana zire kuri kubyumva. Na kuno roza ngo kurasanga muri za meti rwose umuti ngo waravuguswe jya kubona drone itaye ikibombe mu murima w'umuturage cyo koze icyangiza ubwo ni imyaka gusa. Imyaka niba harimo ibishyimbo niba harimo imyumbati irangirika ariko rwose nibazabashuke ngo ngize drone ngo hari icyo zikoraho ya bakuru mfite no kubazivugutiye umuti. Rero ukeneye ubuhamya bundi burenzeho aze kunyandikira muhe ubusobanuro bw'ibitse. Rero twigire mu yandi makuru tukiri wareka n'ubundi rero coalition yagabye igitero gikomeye kuri position za M23 muri Agisi ya Ihula no kuva saa 10 mu gitondo. Rero uyu munsi 23 nibwo coalition ya FARDC yagabye igitero kuri position za M23 mu karere ka Kiribangiro muri Agisi ya Ihula muri segiteri wa Niyanga. Imirwano ngo tuvuganira komeje muri aya masaha turi kuvuganiramo irakomeje. Ibindi rero nuko ngo nyuma ya drone za FARDC zarashe ku munsi w'ejo muri Agisi meeting muri gupoma Kisibo muri territoire ya Warikare ngo byatumye coalition ivuga yuko ngo igiye gutangiza intambara ikomeye cyane. Ngo coalition nyine ngo byanga kudeklara cyangwa se byanga kulanchinga ama operation by'umwihariko mashyashya. Rero uribaza uti ese ibiganiro bya Doha biracyakomeje? Ese M23 irakomeza kubyihanganira mu gihe ngo ifungiye amarembo mu mujyi wa Pinga, cyangwa M23 ishobora kwivuga n'umwanzi gafata satera Pinga ndetse ikanafata indi migi yose yagiye isumbije imwe nka Uvira ndetse na Butembo? Tegeze turebe. Yego nibyo Tection tukura hano mu mujyi mu nyubako ya Tropical Plaza ruguru neza na parking za Shike.
uzaba witegeye Kigali Universe. Urahasanga ibikoresho byose bikoreshwa mu rugo, muri business ndetse no mu nganda, kuko dufite stock nini. Niyo mpamvu tugurisha mu kiranguzo. Urahasanga amafuru yotsa imigati, amafuru yotsa inyama neza ya originali, amateleviziyo ya originali, imashini zikora ikawa za konjerateri za originali, amafirigo ya originali ndetse n'imashini zivanga ifarini. Hari amagare, air conditioner, imashini zimesa, kwizine za originali, iminzani komera ndetse na safe zo gukoresha mu rugo no muri banke, n'utundi dukoresho twiza twa originali. Business ndetse n'inganda nimutangweyo. Dukorera mu nyubako ya Tropical Plaza hano mu mujyi wa Kigali ndetse no muri quartier commerciale ahazwi nka Sawasawa, ni ku nyubako ya 4 mu koko kw'iburyo uturutse ku isoko rya Nyarugenge. Ku bundi busobanuro duhamagaye kuri 0780 90 60 44 cyangwa se 0788 24 78 83. Ubundi uhagera nawe ucimaka. Traction yabaye igisubizo kirambye. Naho rucoho amabandi yitwaje intwaro yishe umuturage umwe ndetse anakomeretsa abandi batatu mu karere ka Nyongera. Hari mu masaha rero ya 2 z'ijoro tariki 22 nibwo amabandi yitwaje intwaro yishe umuturage umwe ndetse anakomeretsa abandi batatu mu gusahura mu nzu y'umuturage. Humvikanye amasasu menshi cyane, gusa mu minota 30 inzego z'umutekano za Muveto zari zihageze, nuko amabandi ari rukaturuka, amabandi ari rukasubira mu mashyamba. Banza mvu buhamya. Jambo ndugu, ile ndio hali yenyewe imekuwa Nyongera kwa isaha. Yule wa domene wajambazi wameingia, wamepiga masasi kwa blesse. Ule papa mnamuona pale amelumia, wamebeba kudawa na wanasema kama kuko wamekufa. Hivi vingine tutajua baadaye, kila mtu sai iko kwake sai. Ahe nguko rero nuko byagenze. Tujye Kinshasa rero, uwitwa General Ngoyi wa Kabila John yafunzwe. Ni muri komine ya Ngombe, niho mu ijoro rya 22 inzego z'umutekano za Demiab ndetse na GR zinjiye mu rugo rwa General Ngoyi wa Kabila John, maze baramufata ndetse banasahura mu nzu ye, nuko baramujyana kuri Demiab. Utuvuga nayo ni hafungiye. Uyu General yigeze kuba umugade wa Joseph Kabila, nyuma aza kugirwa umushinjacyaha mukuru mu rukiko rwa gisirikare rwa Ngombe Kinshasa. Uyu General wafunzwe mu gihe ubutegetsi bwa Kisekedi ngo buri gufunga bakoranye na Joseph Kabila bose. Uyu nawe rero ni bwo buryo ki yaje gufungwamo. Amerika yafatiye ibihano amakompanyi akomeye cyane by'umwihariko acuruza ibijyanye na essence y'Abarusiya ngo kubera ibiganiro ngo Putin yanze kugirana na leta ya Qatar cyangwa se na Zelensky. Amerika yatangaje ibihano bishasha ifatiye amakompanyi arimo nka Rosneft ndetse na Lukoil, ngo amakompanyi y'Uburusiya ngo ya mbere manini cyane acuruza ibijyanye na essence ari muri Amerika. Rero ngo yafatiwe ibihano kubera nyine ngo perezida wabo Putin yanze kujyana ibiganiro na Ukraine. Rero twigire Masisi ro muri Bashari. Umunsi ku itariki 23 M23 yafashe umu FDL wari umaze kwica abaturage. Ni mu karere ka Kinyana mu misozi ya Wamuzimu, ku musozi wa Wamuzimu, ngo ni inzego z'umutekano za M23 wazafatiye umu FDL uzwi cyane muri Bashari ku izina rya Tokyo Nibizi. Uyu Tokyo azwi cyane mu kwica no gushimuta abaturage mu bice bya Kirumbu, Gahira ndetse na Butare. Uyu Tokyo Nibizi rero yashimutaga abaturage, nyuma akabasaba amafaranga bakayatuma kuri namba yiwe, ngo ugize amahirwe akarekurwa, ngo nuko abandi akabica kandi n'amafaranga yamaze kuyacakira. Ngo rero ngo yigeze gutumirwa amafaranga n'imiryango 10 y'abantu nyine yamaze gushimuta, ngo nuko hose hamwe atumirwa cyangwa se abona amafaranga ageze kuri miliyoni 10 z'amafaranga Kongo. Urumva ni menshi. Ngo rero ifatwa rya Tokyo Nibizi ngo byashimishije abaturage bo muri groupe Mabashari Mukoto, ngo kubera ko ngo yari umuntu wari warabazengereje cyane. Shuti bakunze amari civil munyemerere tujye muri Sidekivu mu Ruvira. Abazendo bahize yuko
ngo uyu nguyu General Gasita wongeye guhabwa umwanya nk'uwo yari afite n'ubundi, ariko kubera ko hari hitezwe ko ashobora guhindurwa umwanya bitewe n'uko abazarendo bagaragaje ko batamushaka muri Uvira, byongeye gutangaza benshi cyane mu kubona uyu nguyu Gasita yongeye guhabwa umwanya umwemera cyangwa se umutegeka kujya gukorera muri Uvira. Abazarendo bagize gutya basohora amatangazo akomeye cyane avuga yuko batazigera bemerera uyu nguyu Gasita ukandagira ku butaka bwa Uvira. Banza wumva uburyo cy'abazarendo bari kumuhigira, by'umwihariko uyu nguyu bamwita coordinateur wa Wazalendo muri Uvira. Umva amagambo ari kuvuga uburyo ki akomeye cyane, ngiye kugerageza nanaye gusobanurire ubundi nze tugane ku musozo. Natumaini kuna maswali mengi ambayo mko mnaniuliza kwa sababu ya nouveau. Uyu rero bamwita coordinateur wa Wazalendo, bamwita Samadari. Ni coordinateur wa Wazalendo muri Uvira, bamwita General Samadari, coordinateur wa Wazalendo muri Uvira. Niwe watangiye avuga ati nshingiye ku bibazo byinshi mwahereye ko mumbaza, ubwo yavugaga nyine abazarendo bagenzi uko nibo bahereye bamwandikira avuga ati se ibyabaye wayibonye babivugaho iki bwana muyobozi. Rero yatangiye avuga ati nshingiye ku bibazo byinshi mwahereye mumbaza komanda ambayo wataleta hapa, na Tumaini Chivira tunamjua vizuri. Ati rero ati mwahere kare mumbaza kubijyanye n'abakomando bagiye kuzana hano, atereka mere ko bita Chiviri Amuri. Uyu nguyu nyine niwe wagizwe Chiviri Amuri, mbibutse ko ariwe wagizwe komanda wa secteur des opérations Sokolatu, ubwo igizwe na Mwenga, Fizi ndetse na Uvira. Atongo nizere ko muzi neza. Chiviri aliwahi kutumika hapa Uvira Sange, tunamjua vizuri. Atungu uyu Chivira yigeze gukora hanga muri Uvira ha obita mu gace ka Sange, turamuzi neza. Komanda Rejo tangalia ni nani, maana wakati huu ambao mimi nasimamia uzalendo, nasimamia defense ya nchi ya Kongo. Ati ngewe nk'umuzalendo magarariye kurinda igihugu cya Kongo. Ni securite ya defense ya nchi ya Kongo inaniona mimi coordinateur wa Wazalendo Samadari Mwamiwembasi, ambayo wa general wangu wameweza kusimama na kusimamisha vita. Hata hao arifuza aravuga ati ngiye nitwa coordinateur Samadari Mwamiwembasi, nkabandi coordinateur nkabandi umuyobozi wa Wazalendo hano muri Uvira, nkaba rwose nzakomeza guhagarara cyangwa se kurinda igihugu cyanjye mu buryo bushikamye. Abanyarwanda wa Rugaruga wa M23 tumewazuia. Ati rero abanyarwanda bo muri M23 barabavuga irurimi rw'ikinyarwanda, ati turabamenyereye cyane. Sasa natumaini kwamba kuna maswali ambayo mko mnaniuliza. Hayo maswali uyu Gasita hawezi kukanyaga. Ati rero hari ibibazo byinshi muri kumbaza bijyanye n'uwo bita Gasita. Ati uyu Gasita ndababwiza kuri katateze kuzigera kandagira hano kuri ubutaka hapa Uvira, wachanje udongo. Sasa natumaini kwamba kuna maswali ambayo mko mnaniuliza. Hayo maswali uyu Gasita hawezi kukanyaga hapa Uvira, wachanje udongo itoke damu. Gasita hawezi kurudia ati nibashaka bacange, nibashaka bafate. N'urugero wenda reka mbigeranye mu buryo. Ati nibashaka bafati ibuye bariteke barihindura amazi, ntabwo bishoboka ko Gasita azigera kandagira kuri ubutaka bwa Uvira. Aravuze ngo wacange udongo igeuke damu, ngo nibashaka bafate udongo ihinduka amaraso. Ati ntabwo uyu nguyu Gasita tuzamwemera kazagira muri Uvira. Hapa Uvira hapa Uvira sio nchi yao, tumewapokea, tunawajua. Gasita mwenyewe anajua kwamba tunamjua. Atanga muri Uvira si igihugu cyabo, ati turabamenyereye turabazi. Ati uyu Gasita arabizi ko tumuzi neza. Alepoke alikuwa anaitwa Komanda Shetani. Ati ubundi ubusanzwe bamwita Komanda Shetani mu RCD Goma wakati aliua watu Ndunda. Ati muri RCD Goma murabizi yisha abantu aho bita Ndunda, aliua watu musoko ya Kahungwe, yisha abantu mu isoko rya Karungwe, aliua watu Katogota, aliua watu Katekama, yisha abantu Katogota, yisha abantu Katekama, aliua watu hapa kwa Kanef, aliua watu kwa Makobola. Alikuwa anaitwa Komanda Shetani. Ati yisha abantu benshi cyane mu byo byose avuze. Ati bamwitaga bamuzi ku izina rya Komanda Shetani muri operation za RCD Goma kera. Tunamjua vizuri. Na kama tumemkataa, serikali najua kwa nini tumemkataa, na watu wa Uvira wanajua nini tumekataa huyu. Ati inizo mpamvu twagiye kenshi tumwanga
tumurwanyiriza kure tumwamaganira kure ati n'abaturage bavira barabizi impamvu uyu muntu tumwanga ati nta kindi ni ukubera ubwo bugome bwe. Gasita ni kwanza amebanyisha Bukavu, yeye ndio alikuwa commandant des opérations. Ati nge muranabizi neza narababwiye uburyo cy'uyu mugabo Gasita ari watumye umujyi wa Bukavu ufatwa. Icyo gihe yari commandant wa operation, niwe wagize uruhare mu gutuma ngo umujyi wa Bukavu ufatwa. Charge na renseignement, lakini ameweza kubanisha Bukavu, hakuna risasi na hakuna vita ambavyo vimefanyika hapo Bukavu. Kwa hiyo ndugu zangu, ati murabyibuka neza ko nta ntambara yigeze iba muri Bukavu, nta ntambara yigeze iba muri Bukavu kubera uyu Gasita. Angu wa baba na wa mama wa Uvira wanajua jua nini tumekataa huyu Gasita. Ni kwanza amebanisha Bukavu, yeye ndio alikuwa commandant des opérations, chargé na renseignement, lakini ameweza kubanisha Bukavu, hakuna risasi na hakuna vita ambavyo vimefanyika hapo Bukavu. Kwa hiyo ati yatumye Bukavu ifatwa na sasu rivuza, ati yo mpamvu murayizi. Ati kuyo mpamvu rero ndugu zangu wa baba na wa ati kuyo mpamvu rushuti zanjye babyeyi ba mama ba papa mama wa Uvira, watoto wenyu wako trevungwe Bukavu, hakuna risasi na hakuna vita ambavyo vimefanyika hapo Bukavu. Kwa hiyo ndugu zangu wa baba na wa mama wa Uvira, watoto wenyu waliojitoa kwa sababu ya kupigania nchi wako imara na wako très vigilant na wako na hasira sana zidi ya hao Wanyarwanda wanaoua watu kila siku huko Nord Kivu, wanaua watu kila siku Bukavu na Kamanyola. Vijana wenyu wa uzalendo wa Maimai wako imara, hatuogopi neno lolote. Ikibidi kuambia jeshi la FRDC litoke, litaweza kutoka, sababu walikimbia wakaacha mwingine. Sisi tukasimama na tukasema kwamba M23 haiwezi kuendelea. Ati rero murabizi neza ko babyeyi abana banyu b'abazalendo nibo bihitiyemo kurinda igihugu cya Kongo. Ati murabizi ko na FARDC rimwe na rimwe igihanga kurinda igihugu, ariko twebwe tugakomeza tugasimama cyangwa se tugahagarara bwuma tukarinda igihugu. Kama Kinshasa haikuanguka ni hapa Uvira, kama vita vikuendelea vya M23 ni hapa Uvira, na tumaini kwamba jeshi ya FARDC hawezi kunyanyasa mzalendo. Ati rero kubwiyo mpamvu murabizi ko abazalendo bitanga cyane, ati ntago igisika cya FARDC gishobora kuzigira cyongera kunyanyasa wazalendo. Ati twebwe dukaze cyane, hawezi kunyanyasa mzalendo hata kama tuko wanajeshi wa akiba ya serikali. Na ndio maana tunataka kuambia wa autorite wazamirike garde de la nation apane vifaa vya kutosha kwa wanajeshi wa uzalendo, wawe na magari, moyens de transport, wawe na viatu, wawe na maimpermeable, yani bawe na equipement militaire yote complet. Ahubwo ikintu kibitera gituma wazalendo komera ati nuko mutabashigikira ngo mubahe ibikoresho byose, ngo mubahe imodoka, ngo mubahe inkweto z'urugamba, inkweto nziza nyine zagenewe urugamba, ngo mubahe ibikoresho byose, equipement zote zenye militaire z'igisirikare. Ati ahubwo ni Kinshasa yanga gushyikira wazalendo, nabo bonde wazalendo turashoboye. Hiyo ndio niko ninalomba mimi kama coordinateur wa wazalendo. Ati bino pia sawa na coordinateur wa wazalendo. Hapana, si moi je suis coordinateur tout fait wa wazalendo ambaye amepanda uzalendo hapa, ambaye amesensibilize vijana kuingia ndani ya jeshi tupigania nchi. Na ndio maana nawaambia wa baba na wa mama wa Uvira mkutulie. Ati byo ni byo nsaba njewe nka coordinateur wa wazalendo, ati mubiduhe maze murebe ukuntu turwanira igihugu. Ati rero babyeyi ba mama ba papa nibyo ndi kubasaba namwe ba Uvira na handi hose. Mungu kwa upande wetu na tuko na upande wa nguvu, na serikali ya nchi ya Kongo najua hivyo, na ulimwengu mzima inajua kama wazalendo ni watu ambao wana nguvu kwa kutokana na mapenzi ya Mungu. Nguvu tuyo. Ati rero n'abazalendo bafite ngufu, ati binaturukana cyangwa se biva ku mbaraga z'Imana. Ati turabapiganaje, turabarwanyi kandi bafite imbaraga. Hiyo nazo haiko sisi wenyewe, ni Mungu ambaye amesimama pamoja nasi. Ati ni Imana yemeye guhagarara natwe. Sema kwamba Gasita hawezi kuingia hapa. Ati rero kubwiyo mpamvu ntago tuzigira twemera ko Gasita yongera kwinjira hano. Nibyo nababwiraga. Byari kuba byiza yo Gasita hindurirwa imirimo. Ahubwo Gasita kuki bakomeje kumushora mu muriro babibona. Aho leta Kinshasa ntiyabishaka kumusheta bazalendo ngo bamwice. Dukomeze reno audio. Baragira bati ntago dushobora kuzemera twemera
ko Gasita yinjira no ku butaka bwa Uvira. Na ifale chef d'état major aangalie atakuwa anatumia wanani. Kuna wa general walitumika na RCD, wale wa general ambao walitumika na RCD wako na sumu ya RCD, kutumikia RCD, kuservira RCD. Na RCD ni nani? RCD ni Munyarwanda. Huyu Wazalendo. Ati rero byose byicwa n'ubuyobozi bwacu bwa gisirikare bukomeza gukoresha abajenerali baturutse muri RCD. Ati aba RCD murabazi, ati iyo uvuze RCD ubundi ni ukuvuga ko bingana n'abanyarwanda. Atabesha muri RCD urabizi n'abanyarwanda, kandi kuko wenda ibintu ari kuvuga bisa nkaho bifite aho bihuriye n'ukuri. RCD Goma haba ibyo bita ngo brassage na mixage. Abasirikare benshi bagiye bava muri RCD Goma bakajya mu gisirikare cya leta, ubu barafatishije. Abagiye bava muri CNDP ya Nuza Lankunda bagiye bagumyemo, si byaba makenga bageze gutya bakagaruka nyine na ba Maheshe, General Maheshe bakagaruka. Ni benshi cyane hagiye haba kuvanga ingabo nyine. Ibyo ngira ngo murabizi, twikomereze. Rubero Manwa na Moise Nyarugabo ambao leo wamejiunga na aliyekuwa rais Mustafa Joseph Kabila Kabange. Natumaini ya kwamba chef d'état major na gouvernement ya nchi ya Kongo iwe naangalia ni nani kiongozi wanauza kututumia hapa. Ati none kuki guverinoma ya Kongo n'ubuyobozi bwa gisirikare budashobora kureba bwitonze ngo burebe ngo ninde ushobora kuza kutuyobora hano? Ikiwa mtu eko na virus, huyo mtu kwa njoo nini hawezi kunome les nouveaux généraux njoo wapiganie nchi? Njoo nini hawezi kutoa wengine oje bana nome wa nouveaux généraux pour que wafanye resistance ambayo itakomboa nchi na komboa raia ya nchi? Natumaini ya kwamba sisi wazalendo tuko tunachunguza na tunaangalia vizuri ni nani generali ambao watatuletea hapa. Ati rero twebwe wazalendo nk'abantu banyiri igihugu, ati ni twebwe ubwacu tugomba kugira gute gusesengura neza, gucunguza. Ni twebwe tugomba gusesengura neza, tukihitiramo tukamenya ngo ninde muyobozi, ninde general ukwiye kuza kutuyobora hano. Asije kavuruga hii resistance ambayo tuko nayo. Ati wenda usibye kuba uyu nguyu kavuruga nayo, ikibidi kugongana ni kugongana, ikibidi kufunguliana sefe ni kufunguliana sefe. Juu ya udongo wa mababu zetu tuko tayari kufa ili tukomboe nchi yetu na tukomboe raia yetu. Ati twiteguye gupfa kugira ngo ducungure igihugu cyacu. Kutoka Uganda, kutoka Rwanda na kutoka Kenya ambao wamekuja kutengeneza empire Himatusi Ngotanyi hapa Uvira. Ngo rero ngo politiki yabo niyo kuza ngo gushiraho ubuyobozi ngo bwa Himatusi ngo Ngotanyi. Ariko mana yanjye, ariko bazarendo urumva bacyafite ya politiki nyine ngo ya Himatutsi ngo Ngotanyi. Niko babyita ngo n'abanyarwanda bashaka kugira ngo bubake empire yabo hanga mu Uvira. Natumaini ya kwamba sisi hatutakubali chef d'état major. Ati rero twebwe ntabwo dushobora kuzemera chef d'état major, garant de la nation, commandant suprême, président de la République Félix Tshisekedi. Ati ndetse na president Félix Tshisekedi. Tutakuambia huyu generali hatumuoni vizuri, unatusikia? Ati turajya ngo tubamenyeshe ko uyu mu general tutari kumubona neza, ntabwo tumushaka. Sababu general Lumbu commandant secteur. Ati impamvu rero nuko general Lumbu commandant secteur general ambaye amesimamisha uzalendo na anakolabore vizuri na wazalendo. Ati ni umugenerali waje akabana neza na wazalendo, akanakoraboratinga nabo, akajyana umubano mwiza nawe nabo. Ngira ngo uyu nguyu nuwo basimbuye, uyu nguyu komanda ari kuvuga no wasimbuwe n'uyu nguyu, yasimbuwe n'uyu nguyu General Civil Commander Secretary, no wabaye Commander Secretary. Mugengo yasimbuye uwo nguwo nyine bari kuvuga witwa ngo, unatusikia? Sababu General Lumbu, amwita General Lumbu Commander Secretary, ni generali ambaye amesimamisha uzalendo na anakolabore vizuri na wazalendo, na ndio maana resistance iko en tout cas. Ati nayo mpamvu mubona resistance hari cyangwa se gukomeza gushikama kurwana nyine, ubwo wenda bashobora ko bagiye kwemera, kandi nayo mpamvu M23 itarafata Uvira.
kwa ko muzalendo ngo amene ngo umujenerali Lumbu yaraje ngakora neza na wazalendo ngo bituma nyine wazalendo zibasha gushika amazimira neza. General Lumbu c'est un combattant, c'est un résistant, c'est un nationaliste. Anastahili hata grade anapaswa kutoka hapa apandishwe cheo au general major. Ahubwo uyu brigadier general Lumbu yagakwiye kugira gute, yagakwiye gushyigikirwa akanahabwa amapeti bakanamuzamura mu ntera bakamuha promotion agahinduka general major. Ati kubera ko n'umuntu mwiza cyane, umuntu twiyumvishijemo, n'umuntu twakoranye nawe turamukunda. Pourquoi pas si we commandant région ou bien de plus ya ile commandant wenye tasimamia zone de défense? C'est parce que kama hii resistance ya hapa Uvira atone udushaka rero kugira ngo abe commandant wa zone de défense kugira ngo dukomeze dushikame turwaye neza. C'est parce que General Lumbu commandant secteur wetu alisimama pamoja na wazalendo. Ndio maana hatuwezi penda commandant chef d'état major aguse ku General Lumbu kubera ko yabanye natwe neza. Ati mpamvu dusaba rero chef d'état major kugira ngo ahubwo agumishe cyangwa se atuma uyu nguyu General Lumbu ari uguma kuba komanda wa secteur, ari we tugumana nawe. Non, je suis coordinateur de wazalendo. Ati nje muranyibuka ariko tuna collaborer naye muzuri, ndi coordinateur wa wazalendo katika mambo ya kupigania nchi. Dukorabora cyangwa tubana neza nawe. Ni mtu ambaye anapanda uzalendo. Ati numuntu ukunda uzalendo, numuntu ukunda upatriote, ukunda igihugu. Ati numuntu tubanye neza. Ni mtu ambaye anafundisha wazalendo. Ati numuntu kandi wigisha wazalendo neza. Na grande tactique de guerre et planification de guerre. General Lumbu, Mungu akubariki na Mungu akulinda kupe maisha. Ahubwo General Lumbu Imana igumugisha, Imana guhamagrade aba FARDC bakwimye. Ati umuntu mwiza cyane. Chamarefu. Na ndio maana tunaambia chef de l'état, garant de la nation, chef de ati niyo mpamvu turi kubwira chef d'état major ndetse na n'umugaba mukuru w'ikirenga wabita Felix Tshisekedi. État major na gouvernement central ya Kinshasa. Na General Lumbu tutapigania nchi hadi kukomboa nchi ya Bukavu. Twebwe muturekere General Lumbu niwe dushaka. Ati tuzakomeza dukora neza bityo turwanira igihugu paka. Pourquoi pas Goma ili turudishe heshima ya mkongomani, maana General Lumbu ati tuzakora ibishoboka byose bityo tugarure icyubahiro cy'umukongomani ndetse n'icyubahiro cya Kongo. Iko determiné na sisi wazalendo hatuwezi penda mwatatugusia ku General Lumbu. Ni Samadari ati natwe wazana ntabwo tuzijya twemera ko General Lumbu mukura hano. Mwami Wembasi, message hii ifike kwa chef d'état major. Ati ngero nitwa General Samadari Mwami Wembasi. Ati message nanze ndifuza kugera kwa chef d'état major. Ifike kwa garant de la nation, ifike gouvernement na parlement na msena. Yeno kwa bayobozi ba gouvernement na ba homme de diplomatie, ba député bote. Ati na ba député bose General Lumbu atoke hapa Uvira. Sababu ni mtu ambaye anafanya resistance. Na ba député bose turi kubasaba rwose mutuvuganire, mudufashe General Lumbu nave hano muri Uvira. Mtu ambaye anapanda resistance, ni mtu iko determiné kupigania nchi. Ni mtu mwenye ati n'umuntu waraniye ukurwanira igihugu, n'umuntu ubona uhora shikamye mu kurwanira igihugu. Determiné kufia nchi yake. Sisi kama wazalendo ubona witeguye gupfira igihugu cye. Moi tant que coordinateur wa wazalendo, bouche autorisée ya sécurité ya Uvira. Natumaini ya kwamba mutusikie na sisi ambayo tunasema mumuachie General Lumbu hapa, anafanya kazi vizuri kwa kutetea nchi na kupigania nchi kama alivyo. Ati General Lumbu mumurekire hano muri Uvira, kora kazi neza, meze neza, n'umuntu witeguye kurwanira igihugu. Hivyo lapa mbele ya bendera ya nchi kwamba atalinda mipaka ya nchi, atalinda mali ya rahia na ndio kazi iko nafanya General Lumbu. Kwa hiyo tunaomba wa autorite compétent ambao wanaongoza jeshi ya nchi ya Kongo, ambao wanaongoza siasa ya nchi ya Kongo, wasitugusie ku generale wetu Lumbu, commandant secteur. Merci beaucoup. Ni mimi coordinateur wa wazalendo Samadar Mwami Wembasi. Cyangwa murabyumvi. Daye ngo ko bakunze Amara Steven izere ko mumaze kubyiyumvira, baho gasita afitwe migambi itari myiza
sinzi nagira muri Uvira ibizamubaho no guteza tukareba twakunze amasiviro munyemere mbe 10 cyangwa amakuru yacu ya mbere mu kandi ndazagarukana update zacu za kabiri nimugiye kure turakunda cyane anga kuri Mari TV News tuzatubagerezaho update mugiye kuri Mari TV Rwanda tugerageza kubaha ibiganiro bicukumbuye kandi byusesenguzi turakunda cyane mugira amahoro y'Imana. Ciao ciao. Yego nibyo Textion tukura hano mu mujyi mu nyubako ya Tropical Plaza ruguru neza na parking za Chic wawitegeye Kigali Universe. Urahasanga ibikoresho byose bikoreshwa mu rugo muri business ndetse no mu nganda kuko dufite stock nini niyo mpamvu tugurisha mu kiranguzo. Urahasanga amafuru yotsa imigati, amafuru yotsa inyama neza ya originali, amateleviziyo ya originali, imashini zikora ikawa za konjerateri za originali, amafirigo ya originali ndetse n'imashini zivanga ifarini, hari amagare, air conditioner, imashini zimesa kwizine za originali, iminzani komera ndetse na safe zo gukoresha mu rugo no muri banke n'utundi dukoresho twiza twa originali. Business ndetse n'inganda nimutangweyo. Dukorera mu nyubako ya Tropical Plaza no mu mujyi wa Kigali ndetse no muri quartier commerciale ahazwi nka Sawasawa, ni ku nyubako ya 4 mu koko kw'iburyo uturutse ku isoko rya Nyarugenge. Ku bundi busobanuro duhamaga kuri 0780 90 60 44 cyangwa se 0788 24 78 83 ubundi uhagera nawe ucimaka. Textion yabaye igisubizo kirambye.